بله تماشاوانن هجا نها ام ل پارێزگەها ماردین لە ناوچەیە ئارتوقی لە گوندەی گرهەڕینن بڕاستی گرهەڕین bi navê xwe Tirkî Ortaköy ji bo got meriv jêra bêgund şahit lazim çünkü bi qasî navçeyekê mezin nüfusa wê teqrîben 15-16 hezarê tev yê got nû hatiye gund bi cih bûyê belkî zêdeyî 15 hezarayî jî bi qasî navçeyekê yê bes ji ber got wekî mêvanê me bernamê jî anîn ziman bi sedem got bêxwediyê kesekî xwedîtî nekiriye li gund nebûyî navçe beriya 2014 girherîn belde bû yanî bajarok bû şaredariya wê hebû bes şaredarê got hatine li gor agahiyê gundiya danime heta niha xizmetek berbiçav li gund nekirine ji ber wê jî dîgel bi qasî navçeyekê mezin e heta niha gund mayî û nebûye navçe nebûye qeza em hêvî dikin got nûner û nûnerê hikûmet û dewletê dengê girherîn hes bikin û wekî got girherîn ciyê heq kiriye got bi qezaya jî xizmetnî hê qedir bilindtir li gund bikin gundekî dîrokî bi rastî dîroka wê xwedîspêrê Asûriya yanî serdema Asûriya de gund hatiye avakirin paşê li gor rîwayetê tarîxê dibêje dewleta Hûrî ya Metînan bajarê gundê girherîn jêra paytextî kiriye yanî belkî serdemekê bajar bû paşê dibe demek dirêj ji dewleta Hûrî ya Metînan re paytextî kiriye paşê lehî hatiye bajara gundek hat wê serdemê de bijarkê leğû bûye ketiye binê axê bes di pêra gund dîsa ava bûye gundekî ji erdnîgariya wê jî ji hêlek wê stratejîk heye çünkü hem nêzî bajarê Mardîn e parêzgeha Mêrdîn navbêna wê girherîn 10 kilometre ye ji Hêladê de navbêna wê û navçeya Qiziltepe 25 kilometre ye ser riya Nisêbîn e navçeya Nisêbîn e riya navçeya Nisêbîn di nav gund re derbas dibe ji wê hêlê de yanî hêlek wê stratejîk jî heye hêlek wê çiya ye nêzî çiyê ye hêlek wê jî berî ye bu hêla xwe jî bi rastî rewşa gund zêdetir kiriye gund hema em dikarin bibêjin nüfusa gund bi carekê erebin di herêma me de yanî di herêma di navçeya Mêrdîn û Qiziltepe'de nêzî 15-20 gundê ereba hene di vê herêmê de ji wan re dibêjin tat yanî ew ê got erebin wê dixwazin îfade bikin girherîn jî gundekî jiya ereba yê herî mezin e ew Salax jî hema bi qasî wê mezin e gundekî bi zimanê erebî de axivin bes Kurdî jî zanin yanî ehlê gund hema hemû bi qasî me belkî bi Kurdî zanin û heta hinek ji me pirtir bi Kurdî zanin gund yê got rewşa gund zêde kiriye girê gund e niha em li ser girin bi girekî mezin heye li gund girekî dîrokî ye girekî hem hawîrdora wê gelek firê ye niha em li ser girin li ser gir beriya navçeya Qiziltepe çiyayê Mardîn hemû jê xuya dikin ev jî xweşiyek cuda daye gund li gund nêzî 18-20 ezbeta heye di gund de tu pirsgirêk tune ne gundekî ji hêla olî de jî li pêş e oldariya wê di mizgeftê wê de xuya dike hema bi qasî navçeyekê mizgeft li gundê girherînê heye ev jî hêla wê oldarî got li pêş e di berçava bi rastî jî gundekî ji hêla olî de li îbadetê xwe li emr û nehiyê xwe yê got xweda li ser wan ferz kiriye miqateyê dikin gundekî xweş e çûn û hatina wê gelek rihet e yanî ji gelek gunda ji gelek bajara rê dişin û tê sergund ji wê hêlê jî ji hêla çûn û hatinê de gundekî bi rastî jî gelekî xweş e debra gund me ji gundiya pirsî
لسر زراعت ya bes ji ber got nüfusa gund zêde ye û erdê gund jî têra nüfusê nake hêbêtir li ser çûn û hatna Iraqê ye ehlê gund pirê wan şfêrin şferiyê dikin bi wesayîtê xwe diçin Iraqê debra xwe wî şeklî dikin gund goç jî daye yanî heger yê got ji gund goçî Anadolê nekir baberkî nüfusa gund ana duqat ba goç jî daye gund ji wê hêlê de niha gundekî şîrîn e bi rastî di herêmê de hem gundekî mezin e di herêma Mêrdînê de hem jî gundekî şêrîn e îro em jî bi nama bi sedema bername eşîrên me em hatin gund li hundir gund du eşîra deriyê xwe ji me re vekir xwe hemû derî vekirîne elhamdülillah me jî me bi eşîra Sadiya re me bernamak li dar xist ya dijî înşallah kêlîkek dê mazûbanê me li hêviya me ye em ê wan re bernama xwe saz bikin gundê Girherîn wekî hûn dibînin bela bûye yanî li beriyê bela bûye ciyê wê rikî rast e yanî tu çiya û newal û kaştê tunin gundekî rikî rast e bes hêla wê çiya xwe di spêrê çiye yanî hêla wê çiya hema 3-4 kilometre çiya ya xwe di spêrê çiye jî yanî hem çiya ye hem berî ye ev jî hem ji klîma gund û hem jî erdnîgariya wê rewşa wê ji wê hêlê de zêde kiriye di herêmê de jî gundekî diyar e hemû xelkê herêmê dinasin û têkiliya hemû xelkê bi gundê Girherînê re heye niha di derheqê gund de em dikarin ew qasî bibêjin di gund de li gor rîwayetê tarîxê dibêje mizgeftek pir dîrokî hebû di serdema Artuqiya de bi mizgefta Qiziltepe ya Qoser mizgefta wê ya camiya gewre mizgefta gewre li Girherîn jî Artuqiya mizgeftek wekî ya Qoserê gewre yek mezin ava kirbûn bes bi dirêjiya tarîxê ew mizgeft ya xirab bûye ya jî yanî binerd bûye çunkî dibêje di demekê de nexweşiyek hatiye gund û xelkê gund hemû mirine paşê ew çav gund dîsa mezin bû paşê binax bûye niha jî gundî dibêjin di kolana de gelek ew eserê goberê hebûn asasê mala derdikeve tenûr derdikevin kolana de jiyanek got xelqek li vir dijînî jiyana wan diyar dibe di wan kolana de bes gund dîsa ava bûye niha jî gundekî herêmeyî mezin e Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanın aziz di bernamak nû ya binavê eşîrên me dîsa em li pêşberî wane wekî adet û hercarê beriya em derbasî navaroka bernama xwe bibin em ê bi helbestekê bi şehrek seydayekî xwe bernama xwe vekin û paşê mazûbanê xwe yanî mêvanê bernamê ez ê înşallah bi we bidime danasîn. Îro me xwest di bernama xwe de bi helbestek bi şehrek Baba Tahirê Ûryan got bi navê xwe yî din bi navê xwe yî namdar Baba Tahirê Hemedanî bi helbestek wî yî herrikbar em ê bernama xwe vekin. Di nava helbestê wî dinexwasim dubeytiya wî gelek herrikbar e me jî xwest ji dubeytiyê em çend helbesta wera li hev par bikin. Ji dubeytiyê ez ê helbestek mamoste pêşkêşî we bikim. Bedena min
دردکێشە ئەی ئیلاهی دلێ من حەسرەتکێشە ئەی ئیلاهی ji şewqa war û derdê xerîbiyê agir sînga min de ye ey îlahî bête ya Rab bostan dê gul venebe eger vebe tu kes bêhnavê nake bête kesê lêvê xwe bikene veke rûyê xwe tim bi xwîna dil bişoye şal li xwe kim kiras li bejna xwe kim gerîna çerxê felek li bejna xwe kim bigerim hemî deryayan ser ta ser û avê li destê nankorê xwe kim tu got nexwendiyê ilmê semawat tu got neçûye bi aliyê xerabat tu got kar û ziyana xwe nizane tu kengî digihên yaran heyhat heyhat eger dilber be ma dilber kî ye eger dilber dil be navê dil çi ye ez dil û dilber tevlî hev dibînim nizanim got dil kî û dilber kî ye cotyarek di vê deştê de dinalê xwîn digiriya û laleyan li alî ji alîkî de diçan ji alîkî de digot tê biçînê wê bihêlê li vî diyarî belê em jî dibêjin xweda bi hezar caran rehma xwe li Baba Tahirê Üryan ya jî Baba Tahirê Hemedanî bike boy van helbestê wî herrekbarî got mîras ji me re hiştiye temaşevanên hêja di bernama xwe ya eşîrên me îro em li parêzgeha Mêrdîn li navçeya Artûqî gundê got bêve girêdayî em li gundê Girherînin li Girherînê mazûbanê me Emo Hecî Enwer Çaxlarê ji mala Ebû Salihê deriyê xwe deriyê dilê xwe ji me re vekir em jî dibêjin Emo Hecî hûn bi xêr hatin programa me بخير هاتن خدای جوان راضی بی هون جی بخیر هاتن پروگرامه رحمل دی باوی آبی مالا و آوا و دریه خوشمر بکر و مکر میوان خدای جوان راضی بی اهلا وسهلا خدای جوان راضی بی بله تماشاوان هجا عمو حجی انور چاغلار جمالا ابو صالح ون حزکن بریا ام در حق مالبات آوی در حق عشور و قبیلاوی ده ام آگاهی وی بگرن امی اول وی ناس بکن به عمو حجی کی شکواتی ناوی وی ناوی باوی وی کالی وی پاشه انشاءالله امی درباسی ناوروکا برنامه خود بن عمو حجی اون کارن بکرتاهی بکن خود ما بدن ناس کرن ناوی و سوادیه و ایباوی و کالی و عشيرتنا أبو صالحي هوجا بله أبو صالحي وكال كيما ما نديتي جدير الزور السوري جدير الزور هاتنا بيعرفي بله اما ورن ويا ان شاء الله اول مقول نافي خو سعوديه خو نافي ما حجي انور شالار بله اي بافيوا رحمه الله يوسف علي بله جامع زكية نابيبي بله رحمه الله الوان به محمد ديبابي تبي وخدش درازي به وام عشيرتها ما ابو صالحي بله عمو حجي زور مع عشيرتها گندهوا گرحرین هون کارم بدن ناس کرن گرحرین yani hunşken gidlene gund beri hakwas mezim bu ava bu na ava bu hocam gund hun livir çebun şwa am gerharini çebun beli gerharini amrem 25 27 bu nezika 6 saat yani
حفتي مال بو اف گندي گر حريني حفتي مال بو مدجمارت مال بمال Tabii ve çay hafta mal gor bölge mezin bu. Yani günde bölge اري نظام küçüktür bu. حفتي مال بو مدجمارت وإيرو گر حريني اورتاكوي نزيك 1500 2000 مال تشيبونه Hungi şevdun askın yani. شبدو ناس ذكن ودناف مد قند بارتي مارتي يعني وري تشكيلتا تشكي وري تنا Yani şerru berberi tünü تنا navvadı. بربري تنا دناف Vakaf dedi günde bariye düşmanayı şerru berberi peyvu gotun tünü. تنا بربري بيستك وري غين خيرات نام ما تني Beli. حريني وبري فقير بود جوتي قانترا ما بالي ذكر بدعسات حري كالبيج تشتتنا فقير Beli. والله ايرو حمد شخدر ام جيهان في روجي وفي عصر حمد شخدر فدي تعالى الحمد لله Beli. وام مرفي ما ام عشيرتها ما Azevarım aşireti ama hacı de hakik gündü, hakik gir harindi. Tarih dibeci dibe gündeki pır kevni gir بر harin. كمنه بر Yani bave ve bafpire ve hakik tarihavi de jwar tiştek nego. هيش كسين لك لا نقو يلانس دير هاي اللي قرحانيني Der heyle. دير هاي Yani bere demek ki nasara fillecili habun. دير هاي او از نظام فالله في اللبون مسلمان بون نظام تشين يلانس دير هبو بر كفنه Hin eseri ve hene edeli. سراوي هاي يلانس خرابوي Vakta un khord bun, kharabe bu un giyaştın ya piştir kharabe. عيني وك حشبك اخر بولو Vaka khord. بري Millet digo derevir. دير Yani hakik tariha gündü. Bave ve bafpire ve tişteki ve zelal nizani bu. نزاني بون والله بابي ماشي جاهل شو رحمتي بلي. هاوي Nekhwende bun yani. نخوان دبون Mesela de tarih na de mukhandi de beji ev günd de be du vakti Asuriya de. Yani Asuri kavme ki beri peygamberin ji aleyhissalatu vesselam. De be du vakti wan da ava bu. U de be piştre de be ja lahu bu. De be jar ke günd ketibine ardi. Yani ahser dati, tofan ati u lahu bu. خوجم اوايا از نزانم يلا استشتيكم بهيست زلامي مزن زلامك اختيار الهسبي خوا سواربو ولا كيوي رسانة شو يسميه Rışma. رشما لا كيوي رشما حسب قرتبو وهات دهات قر حريني بريكو بقهي قر حريني بدوست قاف سيست قاف بشتاخوا اوار سر معيني Daqul kir. داقل كر لاو كيويلي نري يقول بابا شفت وري بشتاخوا داقل كر يقول لاو كي جدار وبرا جدار وبرا بابا ندار نبات ناتشتر Çolek rıqru. شولك روت اري ويعمل بهيست Yani bere demek ki bir Daristan bu. Dar u devile pır bu. يعني زلامي مزن ما بهيست وري Beli. Jadbe lahu jibu ijar ke gün debe ketibin ahi. Yani yokta hun kolan etkin, hun temel kit kolun, ya ji hun şuna dişkit kolun. Yani Hoca, tü eser dert kevin. ام دكولن قرهي وري ربك ما بقدر دكفن والفرجي وقت جي خانية اما Temeli esası kolun. داتاني سراب دردكات سراب دردكات دالي وري دالي قوسي دتشون بلكي ده 20 متر ام تدتشون وما نريد تشتونا ومدرس انها قبات كرون ناخو ياي Yani günd kevnare yijberwe yani eseri beri xuyat kin tedit kevnane bu. اري كبنه بر كبنه قلت Beli. بر كبنه
ده حقيق قردت كسي تشتك جوارقو بافي و باف بيري و نا أنا كس يلا نز غير وقتا السر دوسي إنسانة كت معرتي دركت معرش خو معري مشهور بون كاب خيرا خو بحثا معرابك يعني معر دركت دقو بمليون معر دركت من نديت بشعبي خوا يلا نز قندي لوربون دبي دو شوال معر داقرتن تجاكرن دو شوال وبرن ولايات الجموالي إذا الور نظام تبوان تشكرن نظام أنا جمارتي درت كيفن تقول أنا ما نديتي نا يساقرن يساق يرو دوسي 4 سال يساق يعني ممنوع كولاناوي ممنوع دوراوي جي ممنوع أبد وتو بشكيفر جيت بمشهورن عمو حجي تو بشكيفر نوك قوسي اي قوسيت بكيفر دي دكوجي ايفر اما ويد دقهين ميرديني درزيك اللي دخن راح هن برن تو بشكي والله هن نهو قيس هو قيس نعم بلي كيمن هن بلي نفوسا قلنا عمو حجي وقو 1500 مال هي تقريبا بلكي زيدا بلي بلكي زيدا يعني اوجي تقابلي 15 هزارات كي نفوس ده 12,000 نفوس دي هي انا عندنا خبر در باسبون بباقمن خدمتاوي تن قماري بقاسي قزاكي قرحرين والله هي خدمتنا كما خديتنا يعني يكي كراب لقون بنر ولي مقاتبه وخدمت بك تمنع بله شخورورن جم هاو استشارات بكن وبهفر دركفن جم نونر يعني يتكلي خوجا قند سچم چي دبه مختار دبه وقتا سچم چي دبه كدلي وقت دخوازه ددياكي عشيره مزن كي نيغون عمو حاج عشيره مزن شلو يك طويلات كم مال شلو هندفرده والله نسعت مالا تقريبا يعني والله نزعم فرن فرن وطويلاتي طويلات يعني والدوان شنو السعودية مالا شلو؟ السعودية وان؟ باغش بشي بله طويلات السعودية وان شنو؟ چاقماق وكيدن؟ الدوان أمن أبو صالحي أبو صالح ايوه زادن سعودية و شغلار والدوان محمد خلفا بلي الدوان عجاجاتنا بلي وكوران علي برونه وأمال علي برونه أبن اف عشيرون قش ارتاو خوش بربريتونه أبد قش خوش بلي ايوه مالا مثلا ابو صالح كم مالي ودقون ده هني تقريبا بيسي مال هاي بيس وكيدش غيري فر وكيدن مالي وهني لقندي دردوري لقزاني دين تن مربي مهنة مسترجو مربي مهنة بلي لخربان لعيدي أرفا وجيلان بنان بلي سريك عني يعني سريك عني تكليو بفرهن شنو عدن علاقة و هن مربي ماجي درنو وتين أوجي بلي درنو دبرا فر سرتشي عمو حاجي دبرا قرحرين يعني قوتي خب چي تمين دكن قوتي وان قوتي ما يعني عرضي وقي شاهي چونكي نفوسا قند پر وعرضي قند تقول نفوسي هندك يعني توبراغا قند نوري قي 24 هزار توبراغا قند والله هي تني عقلي من عبر تني جهه وقنجي ملكي اخوا فروتن فروتن قندية فروتن انكي غريب فروتن قندية هندك يلا غريبة فروتن غريبة قوسي وخراب دربي ونظام بلي شخصان ملكي تني وقتها تشيبون ملك ندي قي تقسيمات دي وجه هاي وقتها تقسيم كرن دي سالة 1905 دي ايوه هنا الفرقون ويش هاي تقسيمات قرحريني
Yani tedil Türkiye bölgame özellikle taksimat kirin. Ve çayqayı lvir nekirin. الفر نايه Nekirin lvir. نايه بيران آه. داري Gündiya frani tünün mülkevan. والله بينجي دولمو سد دولمو دسد دولمو اب Jel mestir tün yani pensüd ve hazaru. نا هزار بينسد İje debra ol ser şid bi mesela. دبرا مال سر بري جود بو Jod bu. جود بو قانتر بو قابو جوتيق قابو Ve kire kantru gamu hac. ري مك بنفسها خوكر Zor bu. غلمانتي مك بله. الجو خد كازرون شتم نجبري Bele. ازرون شتم تقولي وإيرو الحمد لله اخواتي تعالى داي ملت قش Bele. اري الحمد لله Yani debra ve demek ki millet şuar kada piyakot şuğulu. اري وجب ve او عردي ve hey debra ve ser ardı bi. اوجي الدوبرا مكينا هن مثلا درنتين عراقي وياكم الكيوي هي بله. قوتي ويتي والكيوي تنا اوجي رزقي هو اخواتي تعالى رزقي ويدشينا بله. الحمد لله واش Bele. Yani gündü fakire pır fakir jitünün her ki yani هن ناو هن هن فقير deste devleman dahi zengin al servan heyi. Zengin mugol un fakire gün zengine gün luan dinarın. نا Na. هيك Valla gerek binarın. نا نرن وريت شتنا Debra xo çavatkin. اوجي اخواتي تعالى رزقي والدشينا Bele. İşte ama hacı morna aşira ve Abu Salih'i. Yani ama jbere cvord ben mala Abu Salih. اجبري دام Yani şkud sin vina ve xo. مشترقوا جسوري دير زور قال كيما هادن Ji Suriye u jder zor hatine. Zude yani tarihak pır zuyi. زودة بابي ما نديت يعني كالكي وبابي ما جدير الزور هاتي Bele. Jur direk hatidir. اري Pişirvir. سيبر ابو Bele. Ka dirokan ajmer beş tarih. سيبر ابو ياك الفرما Eri. وياك ناب انها تنابي وانجو علي مسقنتر واندرا Tibiyat evan. شكرا Şükura. Nav aşira şükura. ياك جي الورشو تقواري وياك شو علي ارزرو او جي الورشو Ana zaroke wana tünün. Zaroke wan kalke ve. والله هن تنا Yani velhav ne persi ve çağı. ناخو خوش ويش اخي ام تنا بو Nana bave ve baf bire ve lo. بابي مو ابي من رحمه المريت Eyva jibe. Rahma khadil wan be. بابي مو ابي مدشون خربا لجمر بما تقولي دشون ودهاتن اوجي دشون ودهاتن يالز ايما ما نديت ما اقام ابوجي ما نزعني Jwar ne gotin yani. ام جاهل بو Ama hacı peki şecera gotunu şecere. Yani dedi avag nave bave mera u giş kalke mera u ted nivisi. والله شجراتنا يا مسكرم Yani dedi jibo mesela hun merve xo nas bikin. Şecera gotunu. شجرة الجمر في مهنه Eki der. ايركو الخرباء ها. الجموان هي Ha. حاتبهم فر تعزي Ha. تواري الجامعة مرون اشتن في او برسي جو شجرة الجمة هي وشون جملاوي ابيم ياك جوان شو جملاوي ابيم انا اوجي شوي رحمتي Rahma khadil wan be. اجا او تاني شو نظام تيجي جاب درجوتن يالونز جو والله سجراك الجمة هي تواري وكيدن Wale ne naril ve şeceri. نعم Roke le binarın ala be. Hunu kid gen hav merve o kine. والله انا مربي ما اوزاننا بي وان قش Ha. Belki de zor işte abi. زاروي اب لاوي ابيمي
نافي وان وسيجارة وان قش نازدك يعني الدوام الجموان ها إجا أمو حجي أف كالكيوا بافيوا باف بيديوا نقوش بو شيش داير زور هاتنش بردو جمنايا هاتنش برغلي هاتنش تنبون بو نا تنبون هاتن دركتن وهاتن أبعرد في عردي قرحريني يكتب آلي شكرا ويكتب آلي أرزرومة ويكلي فرما تقريبا كم سال بوش داير زور هاتن يعني الجور تدي اشتر قوتن له خوجة بلكي دسد بوي سد بينجي دسد جيبو داير زور مرفي وهي تنن ونزانن أبو صالحي مرفي ما داير الزور هنا السوري هنا يعني برن ابو صالح برن برن هم سلف ذرن وتني سوري نا ابا الفيالي منار ناي يعني رحمتي بابي وجنت شو نا يلا البر انا هجي درن بري سينور جينت شنو نت هذه سينور دنزيك دليك يعني قي هفته 8 سال بو سينور ما وسوري بري وجنت شنو ندات نا تدي بشتي سينور دانين بو سرخت وبنخت يعني ويالي تلارغو بنخت وش فيالي قلت سرخت بري فكري بو ما يجي تنابون اشم دهاتم يلا نس ازف تشوك بو بجي اخبار رحمه الله دشوم دشوم وتشون سوري جمر فيوا عمودي نا جامم مرفيوي لعمودي بو ازبير دشوم زواك فايا بو ازبير دشوم عمودي والله باش دير زور يعني ونزان مرفي وانا كين دير زور اتشوم حجازي شجار عمراء اتشوم ما شاء الله جارك اتشوم حج بلي اتشوم دير زور يعني تبوزي مسكنين وابايا دير زور بلي يعني بمناسبة تجي انا هنا ساكن مرفي خيور لا والله الويد ام ناسناك بلي اما حجي مالا ابو صالح تندر خد كم بابكن هون يا ابو مالا حج خدري ياك حج خدر واحمد وحج محمد ابابك حج عبد الرحمن وحج اسماعيل بلي وحج خدر ياك احنا ابجي بابك ومالا ابيم حج ابراهيم امجي بابك ومالا ابيم علي المنجي اوجي سي شارمالن بلي ريسبيون شخونن انا يعني مثلا كي شيء مالا ابو صالح ورن جموا نوري بلي ريسبي مالا ابو صالح انا لو قهدار دكن بلي قشت كنترولا ودن عمو حج يعني قهدار دكن قش نا خوجاك نلفرب تاني خوين صار بي نلفرب تاني يعني قي حبكي ترساوي كيم لما قهدار نجبو ترسو يا مير وتشيك هوقس اف زمان برانا ما زانب برا رومت وشيمت كيم بو يا راس كيم بي او تشت نماي وكبري انسانتي محبت انسانة هبو ام دردكتن برديوارا ابزلامة اختيار سي تشل زلام بقصة دخواندن بداما دليستن وام ام تشوب الجمار رودنشتن اما انا جي توبلي اجلي بجبن تمنا يعني كس انا مثلا في اودا و مساعده ميفاناي مرفناي نيفاري ونشخر جواتي بقرين نا كسك نارو ناي نعم ونا كسك يعني الجند او مثلا مربي يقد دودر الجم مربي خادرو دنين او باشقه لا اودا رسمي وتيروني وتمنى بلي عمو حجي عادتي بري كم مايل قندانا عادتي بري ايه وقتا ولو تشتكنا ايه وقتا وشبون يعني ايه وري قلت دي وبهف قريد دا محبت شدكر حسكرين شونو هاتين بير حسكرين شونو هاتين
جمر مثلا سد ورقات لازم زدهاتم جم خوجا سد ورقة جمر لازم تدام قردي حسن ددان نبزي دايكي بابي مشو بابي م دشو يعني ابايا مبتعبي خدي اري قال والله قوتي زاروي من همانا دوسي اولشك بدمه قنم حيابي دارا ددا ايرو الحمد لله دنيا قش تيرل حمد شخو دير يلا ازهر جم لا بري اخوا اقل جم ويجي هب تمثيلا اشترد به اقل جم ويجي هب والله نوك بري حيا وادبا بري ماي عم حجي قنداد حيا ادب بيرقا كيم وي كيم تدي بري ما تقياش جمع عمرت البيشتري زلام ام بنتود نقابه كربي چا بيرك پشتا خود دا يعني ماني او تشتانا حيا بيس قافجي زلام دي شو بيرك الجي خود شكين ايرو از درم بيرك بيش يامي در بريكو از هرم او بيش يامي در يعني اب زمان عين الله عين الله حسكرنا بري ما يا عمو حجي حسكرنا بري بني كا حسكرنا بري كا مروتا بري تدي دوستها بري جي قال لك بري ايرو والله انا ماي بني ناوك بري تمام مرحبا قندي قش مرحبا والسلام عليكم وبكيف وبتشيك اما قيمه نبيرك ناقيس او تسنما ناوك بري بني اف قندي در دورا او جي عرب عمو حجي عرب قوسي عرب بس قطري عرب دكوك دربي نيفيوان عرب ونيفيوان كرمانجن دكوك عرب صلاح بيرتوى عرب سلاخي عرب شقلاني عرب قوسي عرب يجي عمو حجي عربية وتدي انا ملتي قزلتها بزانه fakat dervi Kızıltepe bergav program dünya işle göderdi ki yani Arabi vırd ben tat. Mesela Arabiya ده دوازده gund am taten. Jmardi ben tat. Beli. Mesela Arabiya ve pırd şibeha akiyan devlete Araba. Ya ji am bejnana tjvir her Suri, ya ji her Suudi, ya her Kuveyt'i, Irak'ı. Arabiya ve wan hevdu digri. يعني فصحى يا عربية أزنتشوم كويتي وعراقي ودركس غينة تشوم سوري وتشوم سعودي وقتها أم بالسعودي دي تشتغلي بو ويا زماني عيني وقت زماني ما يعني بر أم بجهبدر ودا فهم ذكرن وسوري جي ناو قيس أم فهم ذكرن تشتغلن هناك جوان عيني ام وقف اما بريوان نوك قال يعني هو عربية دولتي عربة توا فهمدكن اري او جاوا فهمدكن اري انا بهم سعودي وقتها ام بهبرد اشتغل يبون تدي حجازي ام دشون دكان ام دشون تشمشتادي كري ممكن ام دي بينام تركي شاوا من عربي زانن وزماني ما شاوا ام عربن وام زماني وعربن انا اما مثلا كرمانج تركي برتفلي كرمانج جامع بوي يعني هر چند كلمه يك تركي تفيد كني بله افتدي تلفزيون وانترنت وفلان دركتنه ومكتب تركي تفي بوي تبع عربي جبوي تركي يعني كلمة تركي تبلي عربية وبوني مثلا أنا تو عربي بيشتغل إيتا الخروب عربي تشتغل فقط خورت وقتها تشتغلن وقت الخروج تشتغلن بعربي يعني كلمة تركي تبت كيني وقتها تشتغل تبي ناكيني وقتها أمر قداش بهبرد تشتغلن التركي أنا قلت بهبرد تشتغلن التركي وبعربي جي تشتغل كرمانجا وجي خوشي
وبكرمانجي جيت تشتغل اري خوش كرمانجاوه تدي تمون لندر بعربي تشتغل بعربي كرمانجاوه جي خوشي اري كرمانجي ما جيب تشاو علمي يعني شوريته علمي يا شو كاني استردي بين مغول مانتي كريجي بلي ملات نجبري له لو قندار شغل يشخر يعني علي مسقنتر شكرا دوسي سال من اجبر كري جوار جوت مكري بله جوتي قانترا تذكروش قانترا روجي چه خواسته دا جوت عمو حاجی مثلا سبزو تدا سپید کر چند دولم تا 5 جوتچak روجي 5 دولم 5 لا دولم تباش دا جوت عمو حاجی 5 جوتچak يجانزم چقاس دولم تشيد بي والله نزام لتلطعين بالمسقنترة تلطعين ناس كم الورسالك ازجوم دوقان تريوي دحشبو الله حج اسماعيل نابي نما تدي رامي اري جاء قان تريوي دحشبو دقو بنا انور ازبيت شاقي نجم تخورد بوا اسخورد بو دقو بنا هر حيوانك نيفوشك جهت جردين جبو ام اري يجا وقتا از درد كتم ايوان مدتاني واز درد كتم يجا مليد نرلي او من الندتي دار التيكاوان دناري عالفاوان على ما جا برداني يجا والله نلقى من ندق حالات خرد بون يعني خرد بون حيوانك نيفو تشاك ويفاري نيفو تشاك دور وان زفبك ايوه غاجي وتكرن غاجي جود دكرن وقانترا كي جانا زوتر ذكر مو حاج اي قانترا زوتر ذكر نوري قانترجي بقيمه بون وشا شاو اري يروتن يروتن تشن سالا جود ذكر مو حاج والله مكري سلاخي مكري لانها مالوان البوغازية بيوك بوغازية أري جم أحمد شفتي لتلت أي مكري لقون مكري شواني جتاكر؟ نا شواني منكر شواني تنكر شواني منكر ترش نما يد بهم لقون ترش بس يعني والله هني حريك بمعنى هني والله نظام سيشار مال بله جامعه حجی اف گنده در دوره و گو مروه من لی تونانه هول آلی خربا عایده عرفه و سریک عنیه بله گنده و یعنی اوانتاجاوی آلی که بری و آلی که جامعه خود سپیری چیه یعنی او جی هم چیه هم بری دی حسه او جی خوش يعني خوشيك زيده يجبوه اما حجي وكي دد قند يعني حياتا قند قنديا يعني القروة يعني مش خو بسكادو وقو بلي يعني تعباي بربو يعني علاقة قند شونو هاتنيوان علاقة وان خوبخا ايوه اي مالباتا وبعشية دري شواي خوش يعني قش عشيرة خوش بلي يعني قلت قش لهبل بلي وخوش أريوه بلي دندر عشيرة وچن سوادي هن عمو حجي مثلا يو چاغلاري وكيدي سوادي هن غيري يو ما چاغلار وأيهان و ياد بسيدك قرقماز مندي عقاي شابون تسيدك شقار بله تشلتيز بله ايوه كده أول حاجة بله عقلي بله إيه مالا أبو صالح أبو صالح كما سؤال ديك تاني هركي شخور وانا قانديا اجبري دوري بدون ما جمهوريتي اجبري دوري بله ايوه عائله وچند كسن اما حج يعني زاروكي وچند حبن خديهم بسي ما زاروكي ما 4 حبن بله
چکاری دکن دو حب وقت يعني بله وياك بايل جم من ابايا بله يوسف اشتر باشن باشا شغلت درناك هبن قش حمدش خودي تعالى كو اخ بقرن زير الدستي واحد باش دعاكي باش كرماش دبي مرة تشيش دي وبابي خربكي زاروكي مرة جواج مرة الدوام جوار دعادك وابايا ودو حب وقتيان ياك الدائري وياك شفيري وياك جي عسكري المازي داخ بلي قال لك يا عسكرياوي قال لك ما يجري ها وزمان بلي خذ توفيقان شابده امري ابو يشخاص عمو حجي امري ابو يشخاص عمري حفتي وحش سال ما شاء الله تاقص خياناك بين دو قزوس قرق كي دوغونيم عيني روبرو تاقص خياناك تجوانتر خياي ادبم جبوك تبروني نفش خواري وتقرياي ودمس او تشتي بري بابي ما قندي قش ناس دكن رحمة خذي ليبه خذي بيغمبر اشترازي برحمة دي بابي تبع اوها تشتكتنا اباي دشو دقو خوجا ميها خوانا فروش درمالا تقرتي دي بيبالي تشتمنا دداي وشرجي تكر ورن قوشت كسناي يا كيلو 2 كيلو دبي فلاني هلي بمال اري وريبو وانا قندي قش الحمد لله جي رازين دكو يا يوسف اما على الدوام قوشت خوار ودبرمال سخي يعني سخي ويعني وري شخوجي حزك وتشتكتنا بها والحمد لله نادي ندارشو الحمد لله وإيرو الحمد لله دقد الحمد لله إجاد بهم تيجي وكيد مكتبايد مزمول والله جي تقصيرناك تقصيرناك أري والله خذ توفيق زار واس تقصيرناك أري والله ما شاء الله تلقور عمري خوات جوان يعني نا باشي يعني القور عمري تدي حبكي بيترك هتنا إيتا انتو زيدنا كتي الحمد لله الحمد لله عيال جي راحت ازرحت بلي جالي زارو ازرحت دردي انتوناك شنو يعني وقتام درباسي يقول بون پر بالامك شان غير حري نزبري پر درموته يعني ما شاء الله دور في تلوان مناره جامعه دبيني هفت هشت مناره كيفاي كيتي يعني كيفا مرت بيه بقول دكي ديندار اري والله وحبكي تات عرب بترجي بسردين بنا اري يعني او جواد جماعات دقري قال شي نخشيانا هي والله بريوش جماعتا وهبوا جامعه فر إيرو كان ما ابن ساغي ما كان جامي ما تركربون الدربة ما ليش ذكر جائرو شندرو ما الجامية ليش ذكر اف نسلينو جيتين عمو حجي نسلينو اف جوان جنش او جيتين جامية والله هندك والله وان مجبور بكن همو هركس روجا إيني جامي قش تجدبن وكيدن كيف يعني تدي هركز زاروكي خو مربي بهالمينيش بشوكاني دي والله خوجا يوسف لاوكي مني له بلي خدي صالح بكي خدي توفيق هاي بكي حرد تدي لا زاروكي وين ودوقي زيوي هنا يعني خذ بالقرآن نحوي مكتبي لو بايعين الله وبلي خستن ما بزير دبي يجي الحمد لله قرآن خوندنا بلي اي وجه خوندي عمو حجي وجه قرآن خوند اي من خوندي خو قيتنا بو شغا جوان بو والله ازرو نشتم زارو قاسم خوجا رحمة مري ورحمة خد لب زارو نازك ام حفظون الجميع ما دخوان ما جزوجي قرد
جمرقو اخوي ابناء رابن هرم مال اخوه ون هندكن ازنكارم ها جبو هندك بون ريوانا دا ومن اخوان مكتب وخونا عمو حجي مكتب القوقل باشي القوقل خندن نفسانات هي الحمد لله ايوه شايل القوقل دخان دوك يونيفرسيتي بو يعني هر كسي نزاني بو نوك معلمي انها نوك خوجي انها كمعلمي بري قيهب وشايل قند القوقل اري ينجي تملي هي وشيكرن نوك شيكرن انا بربون مكتب القند شو ليشا القوقل بر مكتب واما افقن حقيوي قراقولك عسكر حقيوي قراقولك بوليس يعني اشتر دبيجم بكيمانية دبي حقيوي افقن راس حقيقي قزا افقن وقزا حقيوي قزا حقيقي مقام حقيوي قزا ناخ اخواتيتنا كسله بنرتنا واب بلكي دنگه بفيو برنامج دركه دنگر يتكليا ليه ببرسننا يتكليتنا قهمد يا خوجا يتكليتنا اما حجي صحبتاتا براستي جمجه ترنبون يعني خدي بيخمبر غيره وقبول بك خدي بيخمبر اشترازي ودريه خوشمر فكر مالا ابو صالح يعني بواسطه برنامج vay mübereci nave o bihistu bu valla çünkü az pır da hatım gündu şu. Bale. Bas kısmet bu va mevdu naskir. İnşallah. Bu mevane ve İnşallah. Ve Teala tevfika ve malbate gündiya şabide. Ve hazar rahmel de babi. İnşallah. Khode peygamber hem dünya hem ahirete Khode Teala. İnşallah. Lisser reg rast. Akida koşuk. رحمه بحضورها ان شاء الله امين ان شاء الله حقيقه ممنون بون ودريه خجمر فكر اهلا صون تشكي قومبيجن هبي كرم بكن والله ما ديك خلاص بوقتي والله خوجا نزعم شيء شبيجم ابد تشتيكو بلي خدش وراسي به خدي خيرا وقبول بك رحمل دي بابي اشترازي بخوجا بله تماشاوان عزیز ایروژی امل پارێزگاها مردین لناوچەیە ئارتوقی گوندێ گرحەرین بناوێ خۆی تورکی ژێر دەبێژن ئۆرتاکوی ئەم لە گرحەرینێ میوانێ عمو حەجی ئەنوەر چاغلار بوون جمالە ئەبوو ساڵح دەریێ خوا ژمارەڤە کرد هەم دەرحەقی گوند دەرحەقی کولتورا گوند کەونە شۆپیە باو و واکپیرا براستی جی gelek agahî me jê hes kirin yego me nizanî bû me nebîsû me ji hemû hecî hes kir ji bo got me re ji vî warî re ji vî welatê re bêgund bi rastî çaet lazim e çunkî xwasî qezakê mezin e gundê Girherîn di bernamenî xwe de jî manî bû ziman nüfusa wê di ser 15,000 re gor reqemê fermî dibe 15,000 lêbelê zêdeyî 15 qenaeta gundiya تواجي أوي براسي يعني زود قزابون حق كري بس شما نونر دولتي حكومتي حتى انها او محل شتن ياجي قندشتنه براسي تو معنا مرفنا عادي شخون نافا قنجي قمرمانه ما او دقامرا خودي او نقابي قند پیشکش شوا کرن خدمت جبنی دیتونه ایلگون بنابه خدمت تشبث جیتونه هبتر شهرداری یا گوگون پیوگردای شهرداری ارتوقی وصیفه لید کرده و هم خدمتش گون ربینه هم جی پلان و پروژه گون گور باجارا آماده بکی و خدمت براسی ندید بار یعنی نسومت الگون هم هیویدارن گو کلی که بریا کلی که اف خدمت ورن گنده گرحرین چونکی گو خدمت وری گند هبتر و به پیش فهره اهل گنجی دبراوان جی او چاوی به دامن کرن جبروی گندکی هری مزنه گنده گرحرین دهره میده ام جیرو بون میوانه گند ام بون میوانه عمو حجی انور چاغلار دریه خوشمر وکرد حقی گندو کفنه شوپیه گند ما آگاهدار کرد بس دماج بو مهاتبو وقتاندن جبرگو بداوی بو امیجی برنامه خواب بداوی بکن گندگر حرین ام سلاوو
پیرۆزباهی خۆ پێشکەشی و تەماشاوانە هێژە هەموو یادکن هەتا هەفگیشتنا بەرناماکی دێ هەر شاد و بەختەوار بن ئەمانەتی خۆدا بن. السلام علیکم و رحمة الله و بەرەکاتوه.